Na današnjem predavanju u ovom krasnom arhivu koji poštujem odista, bit će tema, takvu sam i pripremila, da se zaista tiče arhivistike, ali u ovom slučaju arhiviranje baštine. Dakle, ta riječ se nalazi kao prva na mjestu, ali arhiviranje baštine, a odnosi se zapravo na jednu kolekciju koja je jako zapravo važna za hrvatsku kulturu. Ona je novijeg datuma, datirana ne kao prekrasne razne druge arhivske vrijednosti koje ovaj arhiv ima, ali to je arhivska građa Odsjeka za etnologiju u HAZU u Zagrebu, koja zapravo obaseže nešto što nije uhvatljivo, što je usmeno kazivanje, a ipak je zapisano i kao takvo zapisano. Dakle, zapisi usmenog kazivanja su u nizovima Odbora za narodni život i običaje i nizu antologijskog izbora Matice Hrvatske. Nalaze se i čuvaju se, dakle, ono što je pisano negdje krajem 19. stoljeća. Dogodilo se da su se poklopile ta dva niza i da se zapravo to radilo iz dvije redakcije, ali kasnije s vremenom i jedna i druga kolekcija dijelile su istu sudbinu i sad se nalaze u tom Odsjeku za etnologiju u HAZU, u kojem su obrađene, dakle, ta baština je arhivirana, u kojem su obrađene sve zbirke koje su bile i ostale i sačuvale se, koje su pisali razni pismeni ljudi, svećenici ponajviše i učitelji, pa pojedini učenici, čak i ljudi koji su bili pismeni u to vrijeme, negdje u razdoblju od 1877. 8. pa do zbirka je u više navrata dijeljena ratovima, tako da nije bilo kontinuiteta, ali ipak one su oba dvije rađene po svom određenim metodama koje su se htjele, koje su date da se to lakše radi na terenu i da se komunicira sa ljudima koji su bili nepismeni, ali su bili usmeni kazivači toga blaga, kako ga danas mi kažemo i zovemo. Kako je ono arhivirano, onda mi se čini da je zapravo na taj način uhvaćen, spašen i zapravo kao tradicijska kultura omogućen da se danas i svakim danom može na to naslanjati, a nismo tako daleko u našem načinu života kao što bi se to moglo učiniti. Eto.